Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke, cindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, wakhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke, khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Songakwenza-ke nje lapho ukuthi ungixhase ucindezele u-subscribe button njengamanje. Udaba okuletheke lona-ke namhlanje thi-ke abe-MK nabe-EFF bayakhala-ke laphana-ke, bakhala ngemishini-ke ethi uma bevota ithi sebevotile already bebe bengavotanga-ke. Lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke uzozibonela wena-ke. Ngizocela kuwe laphana ukuthi masuyibonile-ke le vidiyo lena-ke ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicazeni nebhasi nje usubscribe nje kubiza imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Okay, bafethu sila ngaphandle ku-Fortune special voting namhlanje. Ama-party agent wethu mawuthi ayavota umshini uyaglitcha uthi sesivotile, so basalungisa umshini, asazi ukuthi uwawulungisa kanjani. Hayi nayi EFF sanibona ma-EFF ni right asenishaka lokho. Okay. No, hayi bafethu mamela umshini nivotile ni uthini manivoti uvotile. Okay, bafethu niyayibona into esibhekane nayo. Hallo MK hayi bathi uvotile. Basivotile manje basayilungisa. Bayalungisa umshini. Okay, nanti esifuna ukuyazi bafethu ukuthi uphuka kanjani umshini. We here bafethu ngeke siligadile lo lukhetho ngeke. Commander morning. Okay bafethu makomanda ngiyanicela silugadini lolukhetho amandla. Prince my prince signing out.